18th century. Heshima reu all of a sudden mwaka yo 2022 aranga iyo nere kinyani ampere kanya twakumo tongerieni Meru ya chinjie garukana twambiriria kuambu twambiriria kurumana twambiriria kutheta twambiriria guchambania uteu mutongerio wiki rongi uteu mutongerio kuthike rongi uteu mutongeria okwao ngeshima Meru twambiriria kutharauliwa twambiriria kumenwa kuruba Meru ariba Meru baraba yeshima worldwide bambiriria kwirwa kethira ni wa Meru bakario nteto ikuthuka kethira ni witebi nenkana irwa muntu agaitie guru agachiona noe murungu mantu ya kwethia atia ya kuthuka then ngai atutethia gukurukira ngwataniro ya Meru twakuma tongeriene gukurukira gikatiba Constitution ya 2010 iliwa ngavana ethera ate gitine deputy na ayukie giti deputy oetwa mutuma in the year 2022 to 2024 mweri wa March uteuntonete na aregembe tuane ndonete kanyonyi kena nyonto kena rere Rebo mutongeria wa level ya deputy ngavana onete kanyonyi kena rere indonete uteuntonete mantu yara ntomurume omba kuonwa lakini ndachiumia nonto nende nindenda heshima ya Meru rithira rio ndathithwa mantu ndaingirwa ofisi ndaingirwa nyumba ya thirikari ndaingirwa ritibangogi ngari ndaitirwa stima nderwa ndeinywa mwanka mbite mbilembo kando ndae wa mpara mutongeria deputy governor yani uraibwa level ya madharau na nkiromba mama nkamwira mami ukethira indithite makosa woni ndi mwembe imbichura mwekuru aromba worokeri aromba wa nkome kamwira mama woni na arembe kinya kanywa gateruko karuma mutiari wa mwekuru umuitaira ngondu nturume oteruka wa ruma mukuru ukamuitira wa muitira ndengi nderwa na nturume na ndenge na ngondu na mwati utekuiwa na ndeke nya transition cheke Meru iciari cie kwambiria kwa erondende nonto muntu tegera wo bwithitie MBC ndio kerwa nawe ya woni de minister kanisa so kuromborekeri ciethira ciente to raisi kabisa nini muno kuromborekeri ni haraka nonto ne umbira amemba bako twethia atia wathukia nonto no kwenda kinya we kurekerwo ibaboro ri iguru kinya we thithia atia ekanira ndera mama itu mama mbijite woigu utethia otongeria miaka 10 nonto kinya kiraitu no raibirwe na arawire we na araritire siasene nto wetwa mithika lentore na arawira kuma siasene itia na areguru itumenyere gitiki miaka 10 aiya twete etegeria MCAs etegeria mutea etegeria muthuri etegeria ntiwa sore etegeria njoki kinyabo bena anto baraba etekura kinyabo baya tongeria u anto bao babethetie atongeria mama mbira tonde endo toinya kuinyoro inyanda ibana baichienda atuba sentiment ngome ababu temenyanda ari babu anto babu temenyanda ebuyenda nda chawa ogethe ibo memenye ndi ibo kumenya ora inyawa
umeinya itha oka no ameinya atea wameinya na biara bieri mama ito thikera ni akuruba njori ni akuruba heshima ambera akuruba njori akuruba bampara thikera ni bishops no ntuginya wewe bishop ambera ote bishop we Meru iji nande abunge woninte thikera makatero thikera kiraito ni no ntu imokuruba heshima na ba akuruba bange bate kwenda kura ambera barane akora ni abesi nande Meru woni ndawa nanga Meru ete ya kuthira ndi deputy ngava history menya wandika wa mauku nekethira no bui kana no thuki tema history menya na okeke njanjie ka wa Meru ya ukumireri nyene mutuma ntwethingi arembi are deputy ngai atethia mantu ya karekora ya karekere tukumotongeriene twambiriria ko work on the peace ya Meru twambiriria ko work on the ngwataniro ya Meru ndeta MCAs ba twetikaniria ni tucoke maturene nyume mieri ithatu tweu kumotongeriene bambiriria kwenja to barabara bambiriria kubwithia mantu maturene bambiriria kuonekana utongeria bwikuo na thiri yambiriria gucoka na Biblia no ntunde minister kanchokere ringi de minister kanisa cia Methodist Biblia Zaburi 133 eliwa arakwe na ngwataniro nanda wende minister kanisa cia Methodist ntekuwa Methodist yo kanisa era nene kayo a part of the body of Christ arakwe na ngwataniro ne mwathani araciae kitharimu ya narua batu kwithira antu ba sentiment tutirimanite anarua ndakwira kutirimanake by the virtue that we came coming so that we can reason together ndakwira mwathani natharimite sentiment ndakwira kiago giteana gikariura kirari mwanga bia yuteana yukariura yurari abo centro iteane kariure rari abo ya muthuri eta watia abo west iteane kariure rari simply because atongeri barekanire na ngugi ciao be ya tutirimana twaraniria tema twetari tingugi beto ba county twambiriria kwaria mantu ya ni atia tukaserve antu ba Meru ari tingugi ngiri tantatu ira itetwa ringi ni ngavana baraba bakurukira Meru iyi twatirimana Kinoru Stadium twari aritingoge ba afya ni atia tukamenyera Meru aritingoge ba agriculture ni atia tukasalisha bia kurende ene Meru aritingoge ba livestock ni atia tukamenyera ng'ombe cietu ciumeria na nyama aritingoge ba barabara ma engineers ni atia tukaka barabara cia Meru turege guchamukia ngugi ira tukuritira Meru tubaritire ngugi njea aritingoge ba isindi ba twana turatu nini no ntuiba county ni atia tugao ari twerwa turiwe tutariwa kwina statutory deductions toiti almost mieri 8 yani okethira muritio ngwe daktari kana nurse kana clinic officer na yoketie loan thirikari igaita mbeca iria ibatire kunenkanira kiri banki ire gwere loan igeka butu okora thirikari igaita mbeca antu nenkera bank igeka rutere rwa thirikari then bank igete remit your monthly sieta wai commission kana interest deductions bank igete mweri wa mbere yueri yuethatu yuena yuetano pake yaba kwera ndugu wa ekire payslip ire surety ende itukuona payslip itebie kureta katoyokie plot yeku wekire ye second option kwena bangi bakwenda kinyalo ni mbue wiki mwana ome kuthomethia mwana enontu kwena ituongela aritingwe ba thirikari ituongela mbeca okerwa ne atoka wa loan ukongelwa mbeca kiri payslip orera deductions cia mieri 5 6
tutanenkerwa tutachiona itari remitted thirikari yitegeka igeka akaunti na ya kuona interest aritingwe ba demoralized bena man to the lowest levels tuikwe ya within mieri iri aritingoge bare wa barabatari mieri itandatu mandaktari bari anja bagomete bare wa up to date deductions ira ciare cia mieri 8 cia kiliwa chionde banki nende kaigo bathiata yethiata ritiba nguge yebera ito yokie loan ito boromba yokie yi ito ongela kinyero yokerie ya ngirima na 5 ekwe na nama ito kwenda twethiata tukuongera ne ko restore glory ya Meru kana te ko restore loi ko restore glory ya Meru then ya Meru twawatanira twagintu kimwe ne unonto mwathani ari tithari mondene Meru nende kabwetere mbaria ndhiria na muntu aka fenti aba kundi isonda ibanyunya isonda tukiaratia teu bwana saiko peana sonda
gweta kwa kirigara aja nyoso sentiment nyoturi anda ndauga nagu abukuja tuinabu twakara nabu na mwathani agatuteja tukaraniria amwe mbere ntera ntekwenda kuongera muno ambuye ngaba na ugani ujura turwete ntekwenda kuongera buru nije ndwera turwete mantu yo kwaragia ngakuria gantu kamwe ngaba na ukibaja na arua ndwera twarwire otujukirie no ndakaigire kia sentiment aja ukara no na kio na ari baire tugendwere mbasa aroja no to mangaba na buigua ningwete kana takacha bikibiki kana ingi ari betu ugatigwo twira senti ujukiombo ari kaba datu nikenda bamenye tutaro agotheri nikenda bamenye utera gore kapo kando theri mando ija chokere. Thank you very much. Ibwega karibu hapa Kirigara bwana gavana. Thank you very much. Na chief of staff nawe thank you. Yeto tukali yeto mweri nyamweri ya mweri nyabonto kona kenda menya kumara suturoke na ke yoro kana mweri. Asante sana bwana Mbweri, thank you so much. Ato taterete intobira bingebi mbakwe ya kenda tumba kwe Tajairi alingeri kura Nick arano menitwa Jairi na Nick Jairi aragwa na no vice chairman tubaire gwitia bwana asiwe onto fora munembe no ntenya kwa bangaba oteta kwa njori we nkorombo tesa sawa oni kambugi bwa kama no ngavana no ntoba kwethore side eje abotho gochi oni toka ndona kankwejete kuigua gato kwejete koronchi sindano ewe ngombe ewe koroncha kwe Kenya yonde ne koroncha irwa ndene kariene ngavana nkwere ibwaga kwethero kiara ya president project ye Kenya yonde watwe ke karonche ro bobo gochi ngavana no kerete abobo gochi kana te okerete awe karabo gochi mapune Kenya kana tekera gavana owe karabo gochi mapune Kenya owe biumya biere bidiri gavana arare na gweto Kaguru arare arindas meeting Jericho jeje nande gavana okodhiria Kaguru South Imenti we Central Imenti kore anto barara ya bakiugo hote kwejana aja kama kwendo tonya nyomba mwekoro agora na arua atonyithwa mundene agwata ng'ombe na achiara yonde agwathania ntuku emwe inyago chiara amware karone no mwete mweje ate mama mautuko jaira no ironda bichoka nera ngaba no geta kaora ouetete na togaguikia na mechama ni arani oto weta yonde ngavana toreta oeromba kura totombo kare agete bagebe kienine ogwo keja wethere itietere na bokwanda ngavana tokaita maendeleo na kuri kegwatana leo ingawe na mwekoro akwaja mapenzi na ego chiara ila tuana paka bietanagia ndaba na kura toga korombera na toga kwa oni ndatwera na ara kwa wainga oga nuije ndakarete mwekororea ndarera no atwera torea tokarera nindate nyaka nichene korerano
Gavana re mwanda rerande na kera rumethori jaginya na aja kejeme. Na kinya go itwae na go koma tokere mbere kwa. Kaborere tue nkoma yare murai ko monene omorungu. Tenuere. Gavana gankwere ibwega ogwa we reverend na we muntu honoki na ogwa we reverend wa kanisa ya mainstream kanisa ira chena mutaratara na jobangi ote okaera weta kobanga ojo ke mothio ekera muko weta jugo waku wite ngoge kanisa etekere twenetegi no jo reverend na minister ojori reverend no totagwa twikianjere kwe ke morungu na toko gwatera roterwa siasa tokiona morungu inyagete ya siasa itokuona toba gweta rotero mwoko na morungu okaga gete tesa sawa karaja muntu ngewe wagwa ena akiri ya gotaka TV na kere jambiginji etaka kae wara mbiginji oto taka TV wataka TV oto mbakora mbiginji reja neria byonde ngavana no kigwa au angeni ngavana nkwere MCA bakuto ina bobonde na ndakwere kaere kiatha kwe muntu wejete amutongeria na to support MCA ontoreu okauga we muchoro ngavana oni ndaugira nde muchoro makasi nonto na nkinde na vivyate na nchinda kama kuenda MCA erieje owe ugawe mutongeria ndio tenda kuona MCA ngavana no rotomete akare agete ni MCA betete avivia sheria engoro reku na ndio mwera nwenge ogora mutonyitheria ngavana tokare nyumeku na togwitere ngugi nara nkobwa nkwire abotho gochino ita biashara no anto bagwe toge atankobo ibwene biashara ima tebo bedo kone tebo baka tebo bena nduka ba moro kwa bakome aresamu anto baba ndongia ondongi ne motongeria wao inyani nondo tuitango genae nabo na biago bira bingi oni beta abotho gochi ima oni beta abotho gochi na iba mpendete na impendete ngavana anto baba bagago korokia na batije kwa riorongo bara muntu moma mono atawa seneta mudhamia bara muntu moma mono atawa keruginto mukendia bara muntu moma mono atawa getobu manyara ekoro ba eria iba yego tiara bate tiara bia tawa ba tiara yububundi tawa ba tiara mbijewe murume tawa ba tiara kama sinani tawa ndimenese donkobo tawa tiara motea ntari akaeri nko mando ibwaga tawa ba tiara inyaniki na iba tiara bwaga muntu no kenginyo ara ario ko mikenginya kuginye kateo ma asante sana na nyaeria yeje ndene abotho gochi twina gitekia chief officer o mantu jogi mbo mwiri etagwa Dr. Kome bukumenya Dr. Kome to abotho gochi itokomenya Virginia itomenya utomenya saido no mugambo ne tema saiko yes Virginia ore wa Public Service Board na itokomenya Reverend Dennis ikiregara iro iga asante sana ngaba na mbere guchokia oja kuendelea na muchemanio kumenithio chief wa ajateku lakini tuna chief wa Nyweri ezone nguno tu neighbor eje tukwa niaba ya baubange eja kwire karibu na batambwe chief please chief wa Nyweri yes kama sinani na kwa ikirie
ikirezonda mashinani kana hata ukulemo Protocols of safety beta waruse kadure and the acting chief Wanyweri ndare kironkobia ende no tweterete mantu jeja ambuge karibu ngavana wetu ngai yako tharime na atongeria baku au twetithirio au mbije itwetete kuraja na sentiro tutethina turete twanyira tutene nyambara kwao turenda support yaku kidogo toshuti mbere ngai yako tharime. Chief Obangiveji yao ogakure bua Chief Njoni Chief Millicent Njwaja ndekemwe. Asante. Babu wametambuliwa na wameshukuru sana. Thank you very much chiefs. Karibu sana gavana. Ntekwenda oboika muno nkomenya twetoka ma. Tema twetoka ma na kumenyera mantu yara yangi especially boyire mapema sana. Nandi katuthirie mbue twe tayari thirikari ya kaunti ya Meru kumenyera Ameru. Twe tayari kumenyera antu betu kirima antu ya afya. Twe tayari non tuibije antu baraba kinya State House non tuinkomea majority of the leaders para twari State House borea antu inkomea no bwebwa pware nara State House baba inge betu ibwa iberu enkiuga imenti central okethera kwi any other constituency batire gutegerwa na mantu ya barabara ntawire indawire gere barabara ku ndawire ndawa imenti central barabara ere kuruka irate nu ke kuruka sianto kuma Nairobi yetete na arabetete imenti central batelami ntawire na Bwe town yani ni Bwe almost the city the center of Meru County ende ora injustices cia karekere kwethira lamisi ikagwa na ukonge ite wuku mamatore na ya imenti central oninda apire kwera president nteto cia imenti central ya mubunge wenu na rira mubunge ario nkera president thikirora mheshimiwa Kirimangushine ao kwira nontu nima antu bawe bena thina nantu kwira ndeku anteto cia imenti central barabara ku other constituencies baetere bakemboragia yani koko thethera imenti central na Tigania West ogatiga constituency ye ogatige woni nta thetaira constituency kande mutongeria okumenya kwina kana kara katinyuma kwina mwana orire mbere kwina onginwe aciari igoro akwenda abwithirwa gintu giwitwa affirmative action na waibwa gutaika okwata muntu wa imenti central barabara tema o mwata roji tema o mwata vaccination ya utoko bwetha cia tuteke ya in this region okethira katukorwa na mheshimiwa Kirima so atongeria barabara iku nekenda twakikisha tukubwithia manto yetu nonto oerwo otongeria witongia ukarabwega witithia ngari nene oerwo otongethia o transform otoro bwa muntu owekirire kura. And I'm very deliberate. I'm very intentional, Pastor, Bishop. Kuchenjia otoro bwantu ba imenti central nontu inkomenya kwenora ma yekethirunda ari ofisine ya PS Hinga. Okethira bwana Mbayare yake confirm. PS Hinga minister wa housing baraba wa Kamathoko. No, PS. Ndamwira twina kithaka tukienda wakirwa mini city in Central. So antoba Central okethira kwigita ringi bona manjabu ya development ibwetete kuyona thai
itukweleano amborerie Meru ri inatumba gwaka mini city ni guntu koragwo gakwa manyumba ya manene within Torene gatigati riu reka na Mutindwa ni Torene kwakwe skuru kwithire kwina university mbecha yusia housing yusia market thirikari nene ina mbecha muno na woni yoyo ambere biye njabite okabi biye moche bite turenda kureta bira beyond the national government ye kuofa biethire biye ya Meru kana ni atabo kuona ndareta bia imenti central nkayokia bia north kayokia bia south kayokia bia Tigania west Tigania east igembe central igembe north igembe south biethire bieko ambera tokona kithaka twaka mini city yethire yena story housing buildings then kwethire kwena university then kwethire kwena kind of all the amenities ira chiethera cie na city you know noene no kuona Mwea ibo kuona kambicha kauka Mwea nende Mwea right private investment you can imagine thirikari ye investite Ntorene kando na Mutindwa ndamwira nteto yu bwana PS bilioni uo kwenda kuinvest ndene ya Meru kubwithia city no ntuturenda kumibwithia kwina city ira twite waka ya Meru arako ya kwina city ya Meru ni imenti central ni oko kethira kwi the next itokweleano nende thina ya imenti central ni ete ithakabia mwingi biyo inage mwagiri kiantune akingi kiago akingi rorie na kingi ronywe ronywene Kidhongo kwena githaka Kidhongo mujua Mariene University twake sete Mariene University tumemuntea Mariene University badhirie mbele university bendele na biu binge bakwenda waka ibana bakua to with the public participation kawo ke ago ku atia odebie ke ago biege ago inin kareta ke ago kitengo roba Ginya mheshimiwa wenu atera haka sawa nkuibwa na kinya ure wako ethi atia gaiti isawa woni ntekwenda kwaria muno ingwitikia tukumenyana teu tukumenyana ntekwenda kwaria muno ndina mantu maingi nkenda kwaria ari kundi akuru bakasonda muno baba na migate inya yorete kwina nthaka igwitia Renda mutongeria yaite maoni
Maoni ya kurubairi bathatu. Oh, mzee Mugambi. Mzee Mugambi mugoro njurinju endu wote kubatire kwambiria. Wambirie. Sawa, lete mic pea mzee. Ukare mugate wenka yishira wowe yakwena wowe. Ibwega bwana gavana sonda ile aingwite tuthikanire ni antu basonda bijewe tukiriria antu bara twete Benjamin Nyokunda no twete wega Kogwa kyalo kogwa kyalo kogwa kyalo kogwa na daga karingwa kana mugata ywe kanywa kogwa kyalo. Aya, njona ne Benjamin. Wanjori ncheke ombe kuga jambo. Ibwega, Your Excellency the Governor Mutumanto Ivinkia, MCAs bonde tukia protocol MC wetu Douglas Mutea nuro vingatini antu bau bonde tukambia nara inkuona MCA okiagu inkuona mwanga vya njoke nonto imbuije inkuona ogatembe na inkuona muthuri wa Buthuguchi West. Karibuni aja thirikari County Government of Meru, karibuni mahali muko na bwigwe bwenjenu. Minister for Culture, karibu sana ingo kuena nara na rero tukuona njuri nagwe twanjuri tukaje muno tuthikanire ni kireni nyewe ngekeja kambuge babwe no problem ikejo au kireni kambuge bukabe othaka ndingi ngabana kwaragiaja kwirie twatumire au gakuri ogukinyagia mpare keje kero gwe mpare igwo mbagiria nthoni ndi utana ngutigiaja ngakabe othaka na ndi video utauga maturugura bwana gavana kankwire ibwega muno no mbitikirie jaro ndaja na protocol terene baraba karagio biche kuno ntu inkubona senior doctors anto sibitari kethira kwiringi bwathithia bwega nyanya mweshimiwa niki ukugamba muno no utugambira antu betu. Bwana Yesu asifiwe. Tutikare ikirumi kya mwene ndeje uweta wakaurobecha urotumire agutigara muntu onjori urore awonde arungame arori chibori urungamire wakarambi inkwenda bate kwa ngabana akorwa njori tebau mbijewe ni munjori
county admin mondori te bau bondema bau bange ne ana baje tugwaneni ndambia na njuri niki njuri niyo njene ndiguru ijire ya muchunkwe ejire ngabana nkwire kwe muntu utera warugororo weto apita Gatumbo wakamataira Kenyatta Biondo eto apita Ntomburugo na inje wori bakeja kuriuka chibo gikunda Pita Gatumbo akariuka au ganya kariuka nene bukwiyanja Pita Gatumbo athimirwe nyomba Kenyatta njewe au na ito kugwirwa ngabana ni untu bagwite kwa ithaka ari akuru nekuru ngabana uju baraba ije kurantu bachemana nani ari kwe muntu mbita anto irinke urite to anto irinke mbito mugambi kato acherera anto irinke muno guntu guko bae na mukuru wetu arutere to irinke chamani wetu Rutere secretary general de deputy secretary general na wa murungu no kurigaria yukurira okuthoma kurirwa murungu na choka kire anturiria bateo kinyagore na untu kwe mothiria bwego kathari moteo kinyagore ara nara withugane nto ithinkia kariuka naru akarata Bwana Yesu asifiwe ibwega ngabana ni untu bagutwenda idari state house na baingi na boko gwetaga nya basaiko Dari mwarimu antu baba ingi ngabana kuona imbaitene ibambiji ndakuitana bwega nya chiboro ritaite ora au mire kirasi ne yakwa ibi ukani remember 1997 ureta kwa me you remember that ngekuitana lesson yeta wata geography na baba ingi bare aja inkuona tule antu bakagoji central mwangandia na Kiago bwakwande mukurondori yambuge into bira bukuona thirikari la twene ne njuri nteke no ntunio enanje urote muhondori mwana njuri karie niyo nene rebo anenkero imurungu bobo karie bobo etithie imao umatoje tutwari orongo keja kwithira tutaigerwe ngabana Musa dagosa iko na barabara no akaria mantu ya centriment na ndire woga tuti barabara kwiba kuria ire ite etu yuma embu igeta mutindwa ire etirite kaberite etu yuma mutindwa igeta uregeta na ndi ngabana kauga karie ni gikiramika ituna kaberite yirau ni akwenda kuga uyu bwana bijewe na iwe nkwira nandi ngabana atina ngugi baraba ina ngugi nandi auma mugambi ugwitwa niki na agakarambi kure antu bathura muntu tio hu bamuthura kithaka me batamuona nikio giatumire mwini urimo gwati uchurungu twite yangu churaie ntomwari nguchuraie ntomwari na ndia bakunyite kuona nguchuraie ngabana bagata ina gata buti anaona Bwana Yesu asifiwe in every one of this place of kuma duchi kuma mara kaibiria ngabana ito ara kuma mara kaibiria na kwerebuga rurokere kitege ko gwanda bare ko ibura kire bwega kuma mara kaibiria mwanka tonyeri njachio ndeirio ana ekuru na ibone ngabana kabo tukona bobu ibwe achiarerie nontu bau tutiko gwata bai na antu mukone aja bai nago ara kwibange bai nyuma na ndia gakarobichi ine ndi buguita nguge bijewe na ngaya medalime bugeta antu jo bauma buite ange inyanga bana na me ina gwita arudi nyago tije ibakabie tubia bodho gochichi bona kumenya kira kenene muno rewa adikira tigote adikira antu bamba kwaria byanjeo tistruba mudhiana atiri ya sabechi alinga wana 100 acres tuengereria guntu gwita wa Karimonga butauto divetie 100 acres Karimonga ile na ndiri tukeja kuga twakesete Karimonga ibate twachakira kainjuke twakira na njuke twakwo wakiro sete anyway ngabana ibwega ntubo twakanyaga kana kuija gwetu ibwega karibuni na atongere bukethera kuri antu baboendete na bagatura baboendete gukuona na gukuigwa kinya batigwa bakeja bwakukairi batigwa
Karibu, karibu, karibu. Na boka de bwega, asanteni sana. Asante sana. Tigwe umwe nwokiago ungi omwangandia ungi westigera mbere tyo sokeria ngabana yo kalisa members of assembly. Okay. Ndeka ijire 2 minutes kwa meliotara. Wakinara. Our Excellency Governor wetu, all protocols observed. Mbere mauni beta wandu bi Geoffrey mpumbete abo Thuguchi West muthuri no MCO kwa mbere ma anchokeria ngabana nkatho nonto tumandambiria gwita michemanio ne achiacha na ndino nto ite naibu na itogereretwe manto ya na ntichokera ande ndaria manto ya West na rango dikerere mbonere a person that I admire, a person that is going to transform Meru na alivye Meru nkorokia ula to expect. I'm a retired officer na imbije au her great reader looks like na ule aragia manto wa West mbere maja ubwa na mugambia uga nkogwiro lero gweta manto wa chibitari mbere mengi kuona chibitari era nenea then Githongo Hospital neteta ukinyaga atirebo ankoroma we direct then dena chibitari kwa urende chia yayo igwetwa Kenjo dispensary to ina chibitari to ambe tiena ambe chechie to miaka yo jura to ya to atete county government kidogo yo jura na ito nenkeri daktari baire lakini ito enda edo na maternity ward ito enda to edo to inyara borotare Patrick na yeja ujonde engwetikia gakwira nkoroki na arere ere anto gotekinya roji berema to na area ngani ito anenganere very enough area yomba wako maternity ward twarombete nya edwalera the facility in fact plan yayo twajoketie copyright ya kanyakine na ne uto enda gwake kara so ito koromba yeuge idhwe kalibwega na dispensary ile inge chionde chiende ene West chia private lakini batu utoteroje na totetangi another thing njira chieto na ndeno ndoito wekirwa rani iwi inge itigera tuge ibwega ne ndo waira Patrick muthuri atwekirite maiga sawa te maiga ya kuthuka ronene gutwika kaya kuthuka lakini iwi inge itigera kidogo twenda ithithwe kenda kwethera kinya chibitari une kwa very accessible chukuru chieto ni kwa very accessible na tojera twetu turatugatumira yakira mieu na tutokaribwega twena njira nyingi oni ndioro kankata across sub county yonde ange dioroka na ndimbije tojera twa botho Thuguchi West ora tukari so our excellency governor muthuri na ije na ile akoria ate urongo tothitheria chio na tukagwirua moso dispensary undaugira Thank you very much. Kiago. Bwana Gavana, Tutikanere to save time. tutikanere ni ukaria. Ngabana ngokwira uni ndo abo sentu ende areria twinde. Nakeo tu tukere twinde. Etera, kiango buambu tukiaria twinde, atwena thoko ejo ne anto bakuma maoa, bakuma kubu, bakuma mero yonde, ire anini ke mutindwa na ikatheri. Na katheri ango chura kura ngabana. Ekoro gwatania muthuri, ekoro abo urairo ingai, na batena bioro bia disability, na batena bioro bia arome kumaga. Kwa una nde ikuru ndabo chura muthuri gwatania ngabana. Atome engineer bioro bia bimomuro bia kwa bibia ka bia tugeta twekatheri na ito tugeta katheri market tutona kumaga indo yone tumaga na thoko nene ya buru sakari tumiro town ibwaga Pastor Karimba no ndo bakiago. bwaga etera ni pastor bwaga akiago utana nyonta Aya aliyekiago na pastor alitu. katana nyonta bwana bijewe na ibwaga
Anto betu anto bana nyonta kapakunda gwa roji. Ita point ina neromba roji. Ibu kapo na gavana ato chokia nkatho Bruno ntubwa kwithira turia na adua kuma Kiago batu tuleta straight to the point. Wana gavana tuna sibitari igwitwa Ndero na Gachuru. Sibitari huu wana gavana ito kwenda Ndero ni operational, ito kwenda ititwe nkabi na stari ya Gachuru ito kwenda erugurwa na ikirwa ndawa. Bwana gavana bado tuna forest yetu ningwetekia kuma Mount Kenya Centurimenti kote mountain ingine nga Kiago, lakini kankuwere bwana gavana through county secretary ito chokia nkatho muno nontu bwa uria mwankana ndi Kiago kerindetwe kwa ubugwe bucokeretwe nkatho muno ende ndinaromba rimwe kwenda kuromba bwana gavana Kiago kiria ili kwenda station kirwara ya antuboga forest kwa antuboga barombire twekirwe station ya upo na bijewe na ingwetekia poka pusho ntuboga station iwe konekana bwabwe muno wajaire bwana gavana antuboga barombire basistwe na Savea bwana gavana Kiago kiu gikirwe beacons nikenda antubo bamenya kukaria Kiago kiu bwana gavana ndekerania nini kambuge rimwe ya mwisho bwana gavana tuna batu tutina thoko nuiye Centurimenti te thoko na the farthest corner bwana gavana ito nengera thoko itukuigwa jieku kinya cia national na cia county ito nengera thoko emwe itina u bwana gavana no kuigwa roji ro kurombo tuna project yega itina u bwana gavana tutero roji nyarumwe rwa kunywa kwena kaudana Mariara water project eu ni koroketwe ina certificate ina ntu magana jana ngwete byo kamya assist ya bwana na wandika bwana gavana gavana kwa njenda oni wantige pasora ndona okiro igwoka inga maroma no okiro mbere wiki yake murungu wambe wiki yanga bana o yakuya gwatene igitera maroma. Bwana Yesu asifiwe. Atona koroba kwa ya mono nya tutwe koroga tuge mbumete Kiago bwana gavana wategera gaitika ugeto inya tuikiao kwa mheshimiwa Kiambingaroni barabara cietu ukeya no kuona inya uguria maguru ite baba na ajo te kuona baina mwanya ongera gaitika kuona ora komete koro ito unekira migongo igutaroje gavana ito tuturera inya ithima tutaya roje akwi no rukuru kia pipe au ikuona ngogera bitete ndene county ni utokenia turi akoro kithe watu ciogura abatu ekwera abogongo tukiuga gavana ni mutuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa una ndiki yako choka ilio ngaito gavana uone kwena mantu barabara tureta bikibiki rimwe nyana betu gutwarukia marina yatiwa yare guru ai nyata yao na sibitari nayo ndene Kiago kya gaiti kya gaiti na Kiago aja mojwa itu barabara yogeta watuigerwa Kiao kwa kwenda ana betu bona biero mheshimiwa ari na ndeko au ito koromba buru kwa gaiti ito raitherwe na nshima na inaro goro rwetegagwa tutia weta kweja ro twana charia tukeja kwajo twita bo charia mera murimo mwana weteta charia babo baeja ro barabarene na twena dispensary siomba gokirwa tukaeja ro twana o tema kwa wento beto ikuona gavana ketera no kuthikiria manto yetu turi ekoroka tukuromba na giteyo ututhikire tugwata mheshimiwa Kiambi na tugwete muno lakini mwekere inya itu mutana wetu ibwega. Asante Mwangambia Timothy Gen Z. Thank you Chief of Staff, Your Excellency, na the protocols of
already established. Mbere uni ndungamite gucokia nkatho ni ontu bakwe wakanya gaka. Uni ntena mantra maingi no ntuimbaritie fola mune na michemanio neku muno. Ndika kwenda gucokia nkatho no ontu bwa kuona gwitikirika mbere yaku ba utue. Especially Rutero Mwangandia no igitwe twe mucemanio ne okirwa twiragwa na tutumba kuma gintu kingi no ngatoka uma murogi kana mutani ende nande egitenere yaku itumite ganto nonto no kuigwa no twete priority oni korongamete aja kuruma kuromba ke direct nonto tetinde nyako kona karugono mbuga na ara nkuru ya itere madendo no to promise them into bibinge area cieto na nte kwenda gutinda gucokera leo nandikira nkurungamite kuga your excellency kurungamite kuromba na ndiromba na sauti ya kwamba no tutato ushindana tuli centroimenti twinde area na miunda egwaka subcity botenge ndene centroimenti imwangandia wadi akwenda okwera ntato ciama your excellency na leo teka tugushindana no ntikwenda utinda kune mucio na ituo tekato na kaburu kwa winkuromba your excellency ba tuto konsindo kere subcity leo taka to kwenda tu nyanto nandi kena nchoko karande goro your excellency chibitari yetu ya Kaongo tuto turaberaga kuraja muno tugeta guchwa kimamo kweguo tubangirite endi ngweteke thai kwe mwanto kwenda kuthithia na ninge choko karande ndenda kuromba atire na ibarete kanisa na ndari ya kungi barabara ya kuma Gatombeko kukurukira Nkunguru andika your excellency kwena magakuru meumirera mine ewi tokoromba buruno ntonegwe totoroba muhanga bwanduruma itoditherwe yo no togatindirika garekene ne ria rokere mbetete kiumia mwanka ndegwe nyande na ibo mono chief staff na chako ikodira thank you very much nendo vile mwanga ndia your excellency Thank you. 2 minutes. Ibwega your excellency oni mbere ndendo chokia nkatho sana niontu nura twere mbecha chegwaka charia dispensary to a maternity level na ukariu nchoke nkwere ibwega sana ngavana niontu bambecha irora twere chegwaka thoko ya charia gwikira kabro nikaritere ndonda ndugu na ndito kuromba kethira kabro nontu ichigeta gwikirwa mantu jau jonka peke yake itokwira thank you very much sibitari ya Runywene bado ni kwenda your attention your excellency njira ile inge itidithikite bankana ande mbuga mheshimiwa Njoke na ige ichi kwenda your attention na mono bienera tuyoni enene charia is the basket of mbuga akwemero nzima ino kuma irio bya kila aina totena rojora kongana we have very poor water in that area na no kurikana area uneria yumeta maiga ja maingi na ara ndojire anto bathithetie ichi akoborero anto bakenja maiga so we need your attention governor kenda tomba kwetho atwena rojora kongana Thank you asante sana and God bless kwena moyuthi ore ukare aja na moyuthi ore aja Gen Z omwaria na ojo aja kwena moyo moyuthi na Gen Z Gen Z na ndeni moyuthi kwenda aria na aru yonda ame akwe mwanya our governor our MCAs our CCMs antobeto itoromba atire onto university ere aja yare kurugurwa September governor abagwatane na MP university rugorwe tuthomage sete ezare tutaba sete na skuru tometa itere ene tetuga university thamwe tweke sete because kithomo itokithiria atia tokienda na ntobeto gento kenge unde moritwa de muthomi turuga atire centroimenti tutike MTC nyemwe tuma aje tugeta kuthoma nange tugeta Meru tugeta Kisumu tugeta na governor tokererie githongo ione KMTC tuthome tone madaktari bange thank you so much thank you very much no menye na Maria university yakirwe itemenyo korwa ere to university kai no mere angio ere hote 2 minutes moyo youth Bwana Yesu asifiwe. Antupa centroimenti Bwana Yesu asifiwe.
Mbetagwa Benson Mwenda kwetu ikura Kiagu kwa Simon Kiambio Ngaruni ndendete kwareja makai yake angavana atige kunongenerwa no tuya kwenda kwariria Mbetagwa Benson ngavana gintu kyangu kuromba batuja bijana bya kuma Kiagu kuiba baingi barikia sukuru form 4 kithomo gitu gitiguru muno no ntunatu tutwire tutiana weru mwankariria mbumba kuga kirima ejira arangiria kwenja na bursaries kagita kau tukuthiria sukuru baba ingi muno lakini ngavana nkwenda okwira narua turirite turubone uteunge gitumba gwita kintu kya mbumba kuromba muthajwa na arua kwi ngugi ije keneja kazi mtaani ukanjiria kaunti munene tukona ngugi batu ya youth ya kurita na tume megachene kintu kingi mheshimiwa gavana inkwenda kuromba kwina ngugi jeje CHV gutingo gingi tukonera tumba kwa batu tugaikumeria jantu bakeja kuongerwa janarwa tukwaria ntumete kathwene ara mheshimiwa Kiambi Ngaruni umete mbumete kauthene lakini kathwene etena CHV kinyomwe no makani urongo kathwene ni suro CHV ni kendora gatuma gwe kiongo akamweja ndagwa no ntu kathwene ria kwina gacoro na gacoro eterugori sio ni sawa sawa kitu kingi munene na kia mwisho kwena mebira ibwega munene ntunurugurite lakini batu twageririe kuregister no tutumete nara mwankene jotharaka twiragwa bai tugakuka tugitierero tutonire kanya gakuthura na tuthithia registration kana tutwa gwitaga kuchethaga mebira area kwa ukagita kangi ukathithagia the world level nikenda na tutumba gukinyago na nkirikia riu na bubu munene mbandikira bu ukambika kuna obisi ekwinyokeja kwithiri kwegera kana gutegero kiumaru kana ugitonya inandeja ke ura kwejere ndaja ndarita ngugi embega nerega Kenya ntuba mbeyo ibwega nchamba 2 minutes na nandenga time. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbetagwa Murega ngukatha mwathani Murungu ntuba kwithira ndaja ntukwena arua. Bwana Yesu asifiwe. Oni mbumete kathwene mheshimiwa Kiambi umete na ndena manto zikiremo kana jari kwenda kwaria. Bwana Yesu asifiwe. Wa mbere kintu kia mbere twena cibitari ya Njothine ndaria manto ja Kiagu na ja Mwangandia. Bwana Yesu asifiwe. Twena cibitari Njothine cibitari raria anto mto Kiagu akethirwo ajitwe atomba gukinyo no ntogwethirwo tugitenwo iroje na gutenda gacere au itukuromba buru mheshimiwa gavana itwekirwo nyaka mugogo gakuna ura mtomba kwajwo tuko akamatuko agakundwa ndawa nkari au mheshimiwa mbijewe na kumenya ura twe thina yokurukira au gintu kabiere ndene Kiagu tutena njira nya cibitari ukirwo na gacuru cibitari na kirwo tutikurega itena ndawa na inya njira gutinjira twina cio inya kuma tukinya ko turengo gukundwa ndawa no stress so itukuromba cibitari itwekirwo ndawa ni umurume na next. Praise God. My governor, my MCA, protocol observed. Thank you for this opportunity. Oni bitawa Edwin Kiremi Kithenji. Ongera sauti. Oni bitawa Edwin Kiremi Kithenji. I'm a healthcare worker. Ndakarenda mu kuongera kithomo giakwa. Ndirathithirie IELTS examination ya kuma Rarongo. Ndirakurukire na nande impa apply to school igwitwa James Cook University in Australia. Na process ni kuendelea in 2 weeks nkethwa nina barua kwe kuma Rome kuongera kithomo but niji nyaogoe kuma Rome kuthomera healthcare is somehow expensive so buke jongwa ta njara babu my governor and thank you so much. Na oni ke jogi airport. Thank you. Next. Thank you our governor mutuma ntwithinkia onde to Patrick Ntere kana ntwana onde o Habo West wa mheshimiwa Muthuri Patrick unia kwenda kuga atiri batu twe bakatheri na aria uria tatu thonji mono kinya thomba Kiagu ibugire bena teri maguru kinya ba utwe twina thina
ndenda kwariria rojo rumoro project imwe kathita ni nya chairman yoyo ari ajo bwana Karani director batu tutura kuna ngro mebira rira onde kwaura na ara ora kathira ngeguru tugukwira muro tuge repair me pipe batu tugukuromba atiri batu twe mebira era ya shume menene tumbe gukara na rojo ru tutethie bojairi ndenda kuga erode center iri katheri ni oya kwa yongware ori nture kwa na sina nini na thoko ere romberwe uni operator ja tax operator na twina thina muno barabara ene cietu ira tugutonya ndene twigira antu betu twibumiria monka market twina bonda bonda ko ingo kuromba atiri our hebu governor no twigite ire akurukirera tugai tugwonka na twona tutike bagwonka ute mwachimwa tukuthitanga atukuga atiri njo to the one level uthikira thina cietu no tucieno no gicionaga no tutwina cio na bautu twina thina nyingi muno tugakwira no tutethie. Thank you very much. Nyana ara gwonka gwanyo ici atwikire muramare aibwega sana turingaringire baba aria mbere kwa rui ute baringira oni bwadingira nkaringiro imathe ndana. Bwana Yesu asifiwe. Mbere maibwega sana ngavana no tubako opportunity ya kwaria nduga mbere ya kwaja oni nkariria mantu jairi aki. Wa mbere ni youth talent. Youth talent dene ya central event ne kwamite mono igitara kire itu kwathithagwa mdionga cia mature ne nara ni ije twetakalika boat bakinya na aroria rira tukwaelimisha na bara kubathithiria sensitization ana bara bena talent bakona gantu arora na ba support thirikari. Bwajairi kuri na boda sector na iba kaliri ou nonga muntu akamato mwathate ungi kibao na bara baingi ba boda batonyere wambene na kwendia bangi no tugutigi tugikuoneka kuri na muradi kire itu azinduite jweta wajitegemee ndiko menye na ajwa urire ijo atufandite undu umwe beneficially lakini muradi juu ijo akwire na ijo nkuromba ngava na ukirie ikundi bietu byantu babethe tukinyure ni mbecha tuone capital cha kuinvest mantu jetu ja kalebwega. Thank you so much. Thank you muramare 2 minutes. Okay, ibwega Bwana Gavana marieto mbita kwa gituma kamusi undi na mantu jathatu. Wa mbere bumite Kiagu kija kana apa Kiagu uyu wa mbere no ndina jathatu yewe kali introduction bijewe mantu jathatu. Wa mbere twina cibitari ithatu ndene Kiagu yonde mwanka muro lakini cionde dispensary ito kwenda at least no imwe ya updated. Thank you. Number 2 Kiagu uwe karibe hapa Kiagu tutina market yera ile mutharene itunengero market are kija dispensary akuyau mukone market bwaja thatu. Unde mwalimu kwa bambichewe mwangandia chokeria ugwetu ndi mwalimu kwa bambichewe mwangandia BTC. Yes. Kwikajira ana bakuma Kiagu nderia bakeja mwangandia ndeje bange bakiuma ndeje bakeja skuru ichi ndeje kajira kau itukwenda tugwatanirwa ko kigiro kanda gasau at least kukiura tuna yau ubwega nkirikiria Bwana Gavana nkirikiria Bwana Gavana kiambandikiro kau gakwandikwa ari ndandikiro kau mbejete kuga nande mwiso bwana bwa mwiso batwende ne Kiagu anguga go bukiuga miunda ugeta njota mu twina eka 150 na ni ukuje yes kwa witi kwedwe nyamwera nau na ito tole mama to majara maingi ndene Kenya nare gwetagwo mututa boba bare ito kwena tunyorose rwe mato majara maingi ndene ya Kenya yauma Kiagu yes akwandika kau no kireke ni karingithia mpechi yaku ndi mutaramu ompe ngavana muntu ucio na bawasiri ompete nkundikire mwalimu mutaaramu wa mpe ndene ya Afrika. Yes, omwiso. Bwana Yesu asifiwe tena. Okay, Bwana Gavana, ona tu. Mimi nimesimama hapa niko na swali moja. Mbona watoto maskini tunaishi hivi? Mbona sisi watoto maskini tunaishi hivi? Ni vizuri mtoto akose elimu kwa sababu kosa pesa? Si vizuri. Bwana Governor, as I stand here right now, mimi nimekosa exam
kuna exam tulikuwa tunafaa kulipia 5000 na hiyo okay, ni another story, lakini imeshindikana. Hiyo pesa sijalipia. Mukiria yeah, technical nilikuwa tumepewa nini time period, lakini according to condition naitwa Mogela Mtunga. Asante. Kule wewe na jua hiyo, kwa sababu hiyo kuna kitu kidogo tu nilikuwa nataka kusema. It's like a poem nini, juu mimi niko na talent yeah, nafanya muziki pia yeah, so relax Gen Z. Gen Z wamerelax. Yeah. Yes. I have been thinking so wide, so great and wide for the day of my success. Will you be whom I want to be? What about the challenges coming to me? What shall I do? But an idea flows past my mind that I can do it by my mind through God and friends. Thank you. Asante sana. Mjenga wa mwisho. Last. Bwana Yesu asifiwe. Mbita wa Ndorini mpumete charia bwakwa ibomo wake. Batoto gokwira aria kwa Sirion Bond. Ngwete kyote murimi wonthe oteaja. Nduria no ndona twena MCS twena ngavana na ate komba ko thithua. Anto bakaretera fertilizer nau tugatira gweta tha kenda cio tu kwaria no ngatuthithiria ate dana tote andite. No tutena ngiri thandatu cia gweta ndukene na fertilizer aria 2500. Iyo tu. Njogari tuite kingavana na. Thank you. Our Excellency Governor Tumanto Idinkia. Majina naitwa Grigori Kiremi. Kana mzalendo. Utumituje na muno mushoro kwa sana. Na agwande Joshua kyankathoshia ku muno. Nonto aja ya turaendwene. Konene ara no tuitera manto ja press. Tuma. Nini bidu TV ethere au. Kwa TV au mwaka twakinya na twakinya utwetera mwaka tuli. Kuna ndi mheshimiwa ngabana. Mzalendo ni muntu waku ni musiasa. Indi tutagaire ni family ya china thina takana kakari aja. Wikana gekieni ne kiki. Kieto munene. Kuma kaliene kamoi kajite Bachelor of Science. Siku imokuje. Na kana kakumete family very ninde. Na ingwitika kia nyuma au ara kwenda kwa shanga kajenda kamoi. Ina akali itu munene. Kuja hapa kijana maisana. Nimeshoka. Mwani mulileta sisi mwana wa university miaka 3. Our Excellency Governor. Buru. Angora mzalendo medoli igore mwana oju. Pole sana mzalendo. Sema jambo. Antoba sentiment mugeni. Magito jakwa mbita munene Frederick. Nagwa igwa ganon tuwa kabishwaja. Onigete Bachelor of Mathematics and Computer Science. University Moranga. Nina alwa ndiko na kanya kaka. Goranga bana jora nya kanya kanini. Naro kambikia kera nanirinya. Asanteni sana tukoye na twanya tu tuingie mano ntunaku. Abu kwenda bange bari tu tukero abwe. Teka bato karere au. Tukarere kanare. Watu wengi wameamua. Nyata waje tukoye na nyata tuingie mono no ntwanku umete. Asante sana kena gabana Mbochoki. Asante gabana. Nenkera mamoyo maiki ainge. Aya. Ngabana utumira power cia we alia. Kapu ya no toganto ko ikoga kuringa ngabana muno augire hantu bakigagwa. Atire muheshimiwa wetu honorable. THP anto bareringa tiata ya Meru THP. Nitwahoreirwe kana na ate aberire abaigwe no rio weta kiuga aigurio. Wega. Nengera Saiko. Saiko. Aria kire ndio cionthe cia Afrika.
ibwega bwana ngabana uni point chako ni jire yake mbere mangu chogerie nkatho no tubagutwa utongeretwo bwana Dennis munene wa Herod ibwega sana mwana wetu ni mwana twiji mono ibwega unteta musemano wa ngabana kairi juju wa mbere ibwega bwana mutia na twitiriza ngugi muno simitali ira uroiga ngabana twekere ithimio tuthie gwithimi akui bonge ngabana mutia na twenjire njira gwetu ende uni au gwatigiri thirekerio ngabana undira mantu jangi ja kuangwire ibwega na tukakugwatia mantu jonde yaloke thwo kendaga ibwega ngabana. Asante Iboya asante sana. Asante Antoba Sentrimenti. Bwana Yesu asifiwe. Ntuko iko thongoma Biblia mbira kaba mwisho yo nteto kiri mwambiririo yo achio mwathani atato antuko enjega agutwa ntuko enjea tukuthikirana mantu yara yonthe twaria woni nkuibwa bukuibwa mantu yara twaua mantu ya barabara nkuigwa mantu ya health nkuigwa mantu ya thoko nkuigwa mantu ya sukuru nkuigwa mantu ya mahitaji teka abambejere lo indaibwa mantu yara twe nayo teka abakweya kowirwa gutrimana na baobwe thirikari yetu kithiria ni bangite kuritana kana kuendelea kuimiza Antoba Imenti Central na Bameru yonthe tuendelee kuanda kaua inkomenya Antoba baingiane arimi bakaua Antoba eria baua maziwa bakaanza pesa kawa ni eriwa $1 baua kawa bakaua kawa maziwa nande yire kumenya itonga bire inene bitenda gutwira na mbecha chiongwa iri yire kugundua mbecha chiongwa muno kiri vijana betu akuru baiba kumenya baraba takurire kawa akuru baraba takurire kawa iba kumenya mbecha ina iri nitucoke kawene nitwiyite kubwa mbeu ya kawa nkiromba munene wetu president wa Kenya mantu ya uyonthe kumromba ya afya ya barabara ya nduo karenji ya uyonthe ya thoko ega koromone na mathoko ya uyonthe nderirwa katheri nkuigwa mantu ya maingi nurante ansa yonthe no tututina kanyinko meabui anto very busy kuibake na mamwanka kiago na matura yara yangi na no ntunkwiyite tutrimana lavu kenda ndakinya maturene ndauri no mbichi ntugwira nkeya nturene kiago kana nara njuthine kana nara mwisho jwa Abo Central kuyuka onoro gwaku oni ndi na ruo tuwetia nduo karenji twero tukabwithirwa tuwetwa Meru level 6 ya sibitari twareterwa wanajeshi baba waka indawa narua nkureteria ndombete president wa Kenya tuiya ku launch dawa cha Kenya yonthe ku launch ya rakadiene ndaromba secretary cement so kinyoke ethera ore opposition no ntuba maendeleo ya Meru wina right ya kwethera ore opposition ende no ntuba Meru thai ara turi tuire birabio tuyuke maendeleo ya Meru tuyuke nyumba ile wako Meru tuyuke mathoko ya Meru twakirwe ma mini city na main city cia Meru na twakirwe mantu ya health na nduji and there is time for everything 2027 whether president Ruto ataita ngugi kakwende ukethera wateri bunduki ara kiri mbaloti tewa wetete kuringa kura kana ni atia utethera wateri bunduki teu utethera wateri bunduki ende zai baraba kuwa Meru itwambirie kuringa kelele mwire ari ate Meru itekubwa city seriously mo Meru akethe akiwa Meru itekwenda city ri ni ate ogutwira otega gututa so riboromba na bwinontu ibon support on support re Kenya president wa Kenya
tumwire itutam na tumurombere tumusupport nontu nago tuthikira turi amiru barate guthikira ingwe ciao kaumbo tukamatetia muri oyo teywetu batwe twekethera barabara ni kwengwa nara kinya ira cia maumau ciatere nara tutacionere kaba thai twe na kanya turete inya yucietere cia maumau ciare waingie cieyeko cieye meru na nontu kwa mantu turi wa president wetu itu tugeria biara biere wa president ya Kenya itu sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital itu biara biara kubikaria tewe Dobiria na nontu inkwaya nambeo na antuba event central bundarima na kuzarima koro ekwe kuwibwa inkwenda mbeu ira kwiyite nacio kinya kethera nkureterete baraba banderi tweyane sawa sawa no twinkomya buri arimi mukuru ahane na mbeu either ya kwanda mpempe cia kuria kana mpempe cia kugwithia selinje ng'ombe Isawa. So waheshimiwa Katanguge, waheshimiwa kujeni hapa, waheshimiwa wa event center bwana Mudhuri ndake mwe alafu tu arimiba mbeo na waga mbeo kano ketheta teu sawa sawa kano ketheta kanda uabira biyo kinya kethera ciutia rara kambenye na cio tugane teu asante. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Kwa weretu okunywe sonda oromo mugate wewe mbeu na bwana ko karibu wewe ende mukudhorera Mheshimiwa Ruto Mheshimiwa Mutuma nakutea wenu ende tabwega hata kumbira kabana neja ariko jeshi yetu ibwega ikwejere na bukana bukalibwega kama na antu betu bateraria muno menya no kumenyera sana kwire ibwega nontu bwa kugiria wendete kulita kama nojo na kuthikira muno sana kama na numbere tanjira ira tukathithia na itwambirite kidogo cibitari gwicio twete mbeca nyweri mugambo ne kariene ibwega njira mariene kuma kibari kwina mutego njira chekeria njira cia ruiga inyinge twete kuthithia teariria thaici nontu bwa time ambuge ibwega nontu ibwejere na mpekanya heshima baratu ina bwaja na ikuona bale aba bainge muno lakini atwambia na mheshimiwa Doris kuma abo West atukedi karibu sana mheshimiwa. Bwega sana mheshimiwa Mutea gavana wetu atongere baratu ina bo na arimbeto na akariba abo thuguchi. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani mwega magita zonde beto agaki Doris Wankonge nominated MC Dene Bunge Meru na munini wa mukano kio baraba inge. Bwega sana gavana Mbita na nariro kenda kwira antukorwira naro bukwana ibitu aroza bukwana na ndi gavana ira yumete Githongo market ikaitia kamonyone igikita mwitone zetu zo kibaranyaki gavana njira yu ni kwenda attention munene na inkuromba weza kanisene tukwe kimana tukeja tariki 26 wone barabara ere ogetera gavana kurubeto bakuinya iko buchu bikibiki barabara ira twererwe ne county ito munene antu babo thuguchi Githongo bare ankarega kuga kautukau batendiria bwega arafu twina tu barabara to market ya Githongo turatu nyuma chia nduka gavana ito kwenda gutegero bo bwega nonto iguke aerenda dust nara mateza wa so to barabara ba utotegerwe tupurwe na kena drainage chumba kuthithwa. Thank you so much bwega. Mheshimiwa Original please. Thank you bwega sana gavana wetu Peter Wamuguna Original MCA kumanara Tigania West Mbeu na tukuibwega nonto kwa gavana wetu mipano ngore nio gwithithia Meru bwega na itumu support Mungu akutharime. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mugeni antu betu. Bwega bwega. Abonere mbeu bwa kiraki. Akurere ni gavana. Amwani ni tutam. Anjoki. Abo
Muguri. Akiambi. Agavana Kaire. Amotea. Ayamotea kamera kwa Muguri tuitwe na nenda wakajari kwa Muguri. Thank you very much. Gavana ndenda kwa limanto jari yake. Kwanza nakushukuru kwa kazi ile unatufanyia. Ya pili, mwanga ndia wandi nonto ni only presented geta ndio geta nonto bumwe gavana ndaduke muno. No arere manto ya affirmative action. Equalization fund. Essentially governor. Gavana kagwatira manto mwingi na ndia gwatira kwa mbeo. Bwana Yesu asifiwe. Aya. Unasikia? Hadi ngira ni roho ndio kuwa. Gavana mwangalia watu. 90 square kilometers. It is the second biggest one in constituency agent. Area nenda buruki hapo the 105 mwangalia 89 almost 90. Na gavana ndio koromba kitu kimwe. Imakosa mono rera watunganania na muntu kumakonge na konge muntu kashiria muntu kaera kugerani. So naomba affirmative action. Equalization fund. Na bange ba wa milioni 10. Gavana tuaja milioni 15. Tekana tunatunganania. That is one. Number 2. Gavana na Oma angwalia Oma institution shionde baibo mere mono kwena mariene kwena mukiria nara kweto tutaona nyaka institution nakora mwato kile kamwe only one and that is my prayer today na nyanya mwenge iko kare na tabakwa iko kare na chief bakwa gavana imo kira bawe kwenye ta chief bonde no tukuretera tongeria naro tutejeta na siasa gavana kuretera tongeria baikundi atongeria ba roje atongeria ba kanisa na atongeria bo bange bote nano to ba manto ja ujonde boeta nyabo kedanie na bo andambe oyu menainya no to bantu kwenda ro gavana bodidire. Thank you very much. Mheshimiwa, karibu sana mheshimiwa. Asante sana gavana wetu na ntubonde mapabo dogochi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ipaga mbeta wagasheri muduri onde motori wenu kuma saudimenti na ria mugenye jete ke motori tokanya motori aja korionga ko unde gakinyani kambe ja koriongere na tokwere batu na ra saudimenti toraugire itokwenda ngabana excellence mutuma no ntito kuona ingabano maendeleo indi kuona ngabana akiaria ko wipaga no tunakotire keria kwere ngabana kinyande motori na ara andero nane mangreti motori ongwa ko winyani centroimenti mantoje ubare kia kuga jo ndema nyani kogwatanira muno najo na kinya mantoje kia gojo jo ndema inkogwatanira najo ende nkoria mheshimiwa tukagogana ye kiago kena maendeleo chama ingi sana ko kana makamuno kwa gute maendeleo ye chama ingi ko gavana kate kedo koromba ndeke do koromba maendeleo jaro kana kanura kumbe tunako bakago bali kwa kanura ko au kiago ngazike kwa tuma kesa sama ndo kinari ne ko kiago tukona kiago kitatia etigero nyuma. Thank you so much. Mheshimiwa Muguri, ipo bwana gavana Antoba Centroimenti. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Gavana Mutuma William Ruto bije weno na mwanga ande jowe yotonga ukadhikero ipo ngake. Ai hapana. Utaenda mjoke kiano waleria kana zempa memadinya ndonta kwa rai Mutuma. Dawa bwana gavana Mutuma William Ruto bwana gavana Agwenu masi na igwana mpambere na chio. Iko na ndoba bodo kuchiwezi bondikera bwega. Uga mbodu ulino bukiru lakini kabo kira ya joka ino kedo akira ya keja ndo kedo meja joka. Gavana ogetekeria gwekero ntakeni. And I want to ask you kindly,
tukaria na tubaba hapa West. Na especially bana ba kanisa ya Catholic. Na si ndobi ibangana ba kanisa ya Catholic. Kende kena ale sentresa ale? Yes. Imbi atikera promise 30 leka na mbecha. Gutera mbeka bitu manga. No kaka chini sasa. Gavana ngwire tondu nyago no ore ono kulika na ngugulika ne munene. Na ugere Kithongo itochoe 2 acres. KMTC. Atwekere 600 million in budget. Watu wekakwe muntu chenje dio guru. Akito ituka pamoja. Ni tayari. Nango gora munene tuena kiwanja giki nene. Kithongo turetegere kireo. Tuena roko kama maradi coffee factory. Hata tutarega
Bridge erikana itwatire na ofisa baku na engineer baku na tomba kuthima no tumithengerete 1.8 million na mwari ora wariri ano akathwene auga kuma kathwene kuja Gasiro dispensary ndenda ugo wete ama wendo kethira tiruke kirikore na sinenginyirwa mwaka Gasiro dispensary oke atwa ndokwera your excellency muntu akethe atita turene eja kwa iria kienine eta kienine kiwoni wenda wone kugiri litino kiago kai kwenda kurekebishwa kidogo, lakini tumefanya na tumefanya kazi. Kwa hivyo mimi nakushukuru kwa sababu kile budget yetu 2025-2026 kile bugera tutakulita nama your excellency bugekwe kuonekana nene muno na kwa ushokeria kazi na 2027 tuwao support 100%. Thank you mheshimiwa. Asante seneta ni kijana, karibu sana. Thank you. Natupata tulimezi mugeni. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kutikira daike mwake. Daike yana. Daike mwake. Umbe tawa mwenda ibile. MC wake they won. Alino minority party. Anyako babitati wa sore. Yatumire de akwa sore. Ikela kona manga ya tukone manga me kate me ya lui. Imanga me kate me ya. Tena bumbira tere antubezo ba settlement. When Meta maniere zita kwa mbele. Gavana akiona kanya kwa kutikira, gavana mutuma kutikira. Akiona kanya kutikira antu. Demu ndo mara ke mutamanyo katira. So, iboto kwenda ukenda gavana opa kutikira issues chanto betu. Number 2. Ore kioria. Gavana ina version kana tena version. Aina kiroto kana tena kiroto. Tena kwa gavana akiwa kwenda Meru City. Meru eko yetu itona civitare, tona vocare, tona itobra biode biende kanake na city to city. Turamo loi. So, batu ke county assembly Meru. Gavana mutuma ito mumeta nyuma. No ito kumenya ate mwana omongo na wambi. Okay. Kinyanto bangi abo, kinyanto babo, anto Meru bode banga banao. Gavana mutuma soto mo support ke na Meru ko ita na mbele kuraya. Bonge ba muito. Oni nade kwena wa baba ina uno tijede mwakete wa baba ina antu beto ba ina so kya kunyonga na tesa sawa imigeto sauti hapa na kule saiko kai kwa seneta ni kijana so kya kuromba kule teseni tombiru wakaribisha ibana wabira wakaribisha na eba ya madhani hapo dalika asante asante tutikira na ine ndena parendi this crowd area near ne space yes anto base treatment ne wangwana sana na heshima tema na okay ndira kuite tutete geria Meru de confusion no kuona utu ende to ina onda ne onda na uti kutesore kote option ni onda kuambiria mwambirio wanga mwisho sawa sawa na no ntoi kumenya owon kwinora bukwiyite teu na tutenda kukwithia confusion kutwika mwekuru rote na inya ate ana na mbeu ndenda kunengera wa MCA na kuyite na ntubara kuyite na bowondi sawa sawa no mundo wende diatea one MCA oku mpempe ti tukonekanira MCA na ward admin where are the ward admins sindio nyinyi mtakutana na MCA wako mchukue hii mali mkienda eri zatu ina mweri yeri bangi bagikeza bangi bakethia atia bagikeza utemu ko Meru na banjerete na settlement tuwezere nya twituukeza no to bamwata sawa sawa so no to inkumenya michema nyo yeye ke ya kusucceed muno
kwina antu batuma team ciao kenda bareta confusion meche manyo ye kwanti korotegeria confusion teu so kwenda kunenkanira yumwe mbati no tunende itukuona ageni baingire turenda kunenkanira kuringana na ora bwigire gutirimanire na ukwenu teu gutirimanire kwenu ethera iroyo kana inaru otuko omuntu anengero mukoyo wawe weto ande mbere ya mbura yethi atea mbere mbura yura ate woni kuthiria what are the mean na MCA ai ko bishop gaturombere no yawi sote yawi yale ore kakwa jetainya yawi sote tesa wasawa ora boka na yawi yathirete bugaria na inya teu bugaria asante gaturombero nende owe oh no aliye na kirema kuwa ngezi yawe na kuito kulitanderia ngwe na gutena mu bishop turombere ndipo ya sana kuwigwa no ntotera ya na kante kwenda tukindana na mtu kwa hivyo tumete ya tumera turato wamba to kwa kuja video yo kwenda teu ote kwa me ai lazima ndo baba eba ubiete to irika to ke manto amega na tote kwenda confusion ni asante no pepe ireke no ngare ne toya ongare ya ke ago ye gracia ke ago abo go chief centro ye gracia abo sia westi ye gracia westi sia mwanga andia tesawa rombere bishop no aya ye kungari ya yokia sie konta ya sieto wakili maranya hizi mahindi chikirwe no daga go ira cheke ago te babu ko ke cheke ago bo trimanera choke ago to kare ninde tuketi chini onda kare ninde de boirora tuwita kaba to kare ninde babu go ire kwa ba wewe kiambi abia watu wako waketi chini tuketi chini tafadhali tukareni nzike enda tuidra tuina ona toka live nimeanza nini hata iba karende goro otebuto kaya mbele ando bakarande aja ni mwanga ndia itonge nande daktari dei me aturiuga mwanga Centro, abo centro, kalieni ntobienu,
Abo Koti Central, kakieni into bienu. Mwanga andia muko wapi? Acha. Ibo karete bienu? Kiago muko wapi? Ibo karete bienu? Abo Koti Central, ibo karete bienu? Asante. Iboya, I think we are good. Trombe, I condition kwa trombe. Bwana asifiwe sana. Hebu na tuombe katika jina la Yesu. Hatuombe tafadhali. Baba yetu na Yesu Kristo. Nikugukeje Mungu mwega. Tonto ni wagerete na no twete tukwenarwa. Baba iko gari maria tole yaku. Tonto kwethere kwa gwaku no tugwatanero kuri amwe na antu baku. Yaura warete yuku nere akurere theru. Rĩrĩa antu bakethove na urumwe ukathaitha arimũ kĩrĩgo nĩ bwega nĩ ũndũ wa mũtongoria wetu ũrĩa ũretete thĩrĩ nene ya Meru County na twithe nĩ tũkũgwĩrĩrwo mwathani na kuigua kũtharima rĩĩtwa rĩaku na twĩ mũtharima baba mwathani nĩ kenda baba Jesu Kristo ũka Meru County na ũkiri igita rĩraja gũkũrũkĩra nyũmba yaku ĩrĩa ũkĩrĩtie baba tonto nĩ ndaigirwo na kanua kawe akiuga agacokia riri yothengeri agacokia riri baba Jesu Kristo ya tungateri bonde irerare ekwaganya na kuthuka baba ni kutharima rĩĩtwa rĩaku ni kutharima bonde bara bonde leo kimusamania jetu baadhi ya njega ya kutoka nchi yao na ubakunekera na tharike ya mutanagu Jesu Kristo garera igetana tongeja betu daromba tharike gaturome ebakunekera rĩĩtwa rĩaku Jehova na kirundu wako mutheru etiare mbere yao magita chonde tonto nugete ogatongoria maguru jara matheru ke manto jara mega baba tutongorie manto na chonde niko thari marĩĩtwa rĩaku na kuga rengai na ruthithagia manto baba ndaromba na gwetikia na kumenyo kuigua na ukagithia rĩĩtwa rĩa Mũrungu baba na mutana rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twaromba na gucokia ngatho amen wega Kristo oyo Nilo kana tutinde